Dobar dan drugari sa YouTubea, Facebooka, Instagrama. Thiago Ferreira ovdje. Hoću da vidim ko može da pogodi gdje se nalazim trenutno. Evo tu neki vodopad iza mene. Evo okolo ekipica slika se na mostu i vodopadi se nastavljaju skroz do dole. Zapadna Srbija je u pitanju. U pitanju je jedno prelepo mjesto blizu granice sa Crnom Gorom. Zove se Sopotnica, kod Prijepolja. Znači, tu smo sa ekipom Srbije za mlade, doveli smo prvu ikada organizovanu turu na Sopotnicu sa Srbijom za mlade i ovdje su ljudi iz svih krajeva Srbije koji uživaju trenutno u ovom zaista divnom mjestu. Meni nije prvi put ovdje, ja ovdje zaista uživam svaki put kad dolazim jer je priroda čudo, ljudi. Priroda je čudo, pa pozivam vas sve da dođete. Evo neki ludaka su se skroz gore. O ljudi moji, pa ljudi stvarno, evo, mašemo im. I tako ljudi, kad budete imali vremena, dođite, zvratite u Prijepolje na Sopotnicu, jer ovo je prava stvar. Ovo je čudo prirode, samo vi dođite. Sve informacije na sajtu www.srbijazamlade.rs. Vidimo se na nekoj sljedećoj turi. Doviđenja, čao!